opremu braniteljima na Srđu. Danas njima u čast 100-tinjak trkača odazvalo se tradicionalnoj humanitarnoj utrci stazom Deva. Ova utrka puno znači, samo zato što je humanitarnog karaktera i u čast hrvatskih branitelja. I evo, ovo je 7. godina. Ovu godinu imam moju Juditu samo 4,5 mjeseca, tako da nam je to isto posebno bila motivacija da dođemo malo prošetati serpentinama. Devama se još kao maloljetnik priključio i Jasmin Žustra. 30 godina borio se za status branitelja. Dobio ga je prije nekoliko dana. Meni ne treba ništa. Meni je trebao ovaj papir koji sam jako želio da dokažem samo koliko sam bio istinu koju sam ja činio u to vrijeme, u to doba. Imam svoj stan, imam svoja primanja. Ja sam samo želio evo ovaj papir. Ništa drugo. Zbog njega su sretni i branitelji koji su bili na Srđu i obližnjim položajima. Deve su za njih značile život. Ja se sjećam kad bi bio na Srđu, davali smjene, koliko bi nama značilo kad bi se takozvane deve, smo ih mi zvali, kad bi mi njih vidjeli dole iz šume kad se penju. Znači, ti si bio siguran da ćeš ti dobiti i hranu, i municiju, i sve što je bilo potrebno tada u tom trenutku gore. Stazom Deva svake godine trče neke nove generacije, no jedno je sigurno, zasluge svih koji su sudjelovali u obrani grada Dubrovčani neće zaboraviti. Na domaćem se tržištu idućih dana očekuje oko 500 000 božićnih drvaca. Dio se